Kajingpu hukum jong sarkar jela dak section 144 CRPC ban khanglat ye pai ba ban penlong ye kajing yai pai ba lane kajing lang pai ba ban penlong ji khi hanong ba bat kumjuru khapsor kala khanglat ye samla nong yelam jong kaseng HYC rengkat bat samla pule ban penlong ye kajing yai pai ba Henry ne samla kilai lum krui hakmat jong moddur jong ba abul lengdo Haba keren halor gane kebenta nakaliang jong ba en lang sawian ubriu education secretary jong keseng HYC ulong ba kejing temu ban pelong ye gane kejing ye khi kalong bandawa ye ka hok jong samla pule ka ba sarkar ka penslam ban siu ye ka bai bam jong ki lane ka scholarship bat kamdon gono kejing temu ban penmi kino kejing ye kelumar bat ulong ru ba kejing pelong ye gane kejing mi pai ba jong samla rangkat bag dekhot jong keseng kalong hadin kejing panjing bit na ki bor pria district hapo is Khasils district Minumlah ban kentok tani di si. Memang kita bakani ke order ke hukum kawan ke high level. Deh kita ke high level. Dia ingin sa buat kita jengkeli buat upai bahi. Usah bisyarhi. Kita ke high level. Ban ngi bakani kam jadi high level kalau baik mentom dak kabur. Ya ka sur bat ikomon jung pai ba ban ngi semua persu. Rai ni squad ban botang kami ke jengkeli. Ya ka sokar MDA. Apa ke jenglam juga NPP. Badan nadu menu kata sokar Meghalaya kalau kam kraw badan buar maka banyak kata konstitusi juga India memarkan kum konstitusi juga India kakum artikel 19 ngidan kata hok ban belong kanu ke peaceful protest ke belong in democratic way memarkan juga ki ke jungi kam dai ba ngilai ban create kanu law and order situation apa onang ba slong rei ka main and objective jungi mentaksi kalong ban in demonstrate ya kata ban ya kata ka opinion ke jungi sokar kenang berpesngau ya kita jing ki jingele ki bakum ki samla jong kejela ki kenduk rai ngi sungo pak sokar wat ya ka sur jong samla puliru kam simla ailat ban kan sawa haki surap bakani ka peni baka sokar kadan ki jing ting bat ya ka jing feel ka jong ka hakar kom function kum kata sokar hakani kejela ibu rokoi